twari go mu Sports Club Villa mcheza kunjumuna mutware wa KCC ngambiro mwana wito ku rugo muri kacenke rumamanya kacenke ko nkata hayo ni mpamanya ni nkira kubandi yo ariyo mwana mweta Ivan Ahimbisibwe na no mu academy ya Salim Twaha Mbara Sports Academy na yimbe ni mbamu ineyo bembamu inaha GPS Green Park Stadium. So gumwana mwana unkwemanyira tugira ngo umene cyo kumuntebezo tinke bitwe tsoma kare nambi naku entebe mbyizuka ebya speak ba grant ba baton oguntumanya kuri ncumunonga guro mwana wita kuriraha nyuma za ya mbere timu ya KCC kubasa kutunga ubusingizi bwa mani munonga bakusinga goal ibiri aharubusha omumpaka eza Uganda Premier League bakutya timu ya Buhimba Saints United. Hata tugambira no mwa ba top scorers ine goal ze yemwenda actually ba top scorers na babiri bonka aboko ba rumzo bakweta Ambrose Chigozi owa Entebbe UPPC. So nora no muntu wamana katumushabira aba top scorer of course the moment wa top scorer no in a chance nyingi munonga actually not in a jangu chance kureko no automatically non bakweta national team burukweta national team tugoba hoche one experience na nabanda abari abroad ba professionals and professionals echo gaining a lot one training n'abantu nkabo abatambwira hare mbakwegise cyo takumanya. That's one benefit abantu mutaka jombi ya monetary benefits echo n'ekintu cyo kubanza ati wanozana na Onyango akakutebeza life ya South Africa akakutebeza life obi aba na signing a professional contract akakutebeza ko yasinje Champions League ya Africa akakutebeza ko yabire the best goalkeeper in Africa na no mu Europe akakiza ba Peter Cech abembaza kwatara club ya Arsenal yine cyango cyo kumuya. So that's one benefit. Another benefit ni chukuyamba okwe marketinga kuko nozana timu yanga okuchambamba jeta international break kamera zona zibazi ya mahanga so ntimanchi manisa ngo abantu abakurema baba ari bingi munonga okubasa kutwara okazo mu club kukira eyormu a better club than the one you are having at the moment nkati nka KCC yaru ecyakashatu aricyo kweta ecentasya because kuba kweta bati mu Uganda Cranes immediately waza kukayoti they used to give them 1 million. I won't find out how to one thing. 1 million immediately mbakishindu ko family yawo immediately niba teka ngo buri yoma ine family aine ovunanzwa aine responsibility so chiba kora niba kwata million bajukutera account ninga mobile ya wabo muko wawe kugira ngo bene barebera uyo mu camp. That is you hold the earning, that's money. Then uchifuna chance wagumana na timu ejo burukuzana bonuses bakomba bahereza actually tujya ngo ndizo nkezo one training obwire boko maro mu camp mbamba bashasura every day daily allowances of training area million ya upkeep yo kurebera umuka. So you can imagine someone akuruga kacenchenka Ivan Ahimbisibwe okuzagurana na emineke rinkortaro okutunga mizi ni nkortaro kuza kutunga kasingi bitano n'urutaro ninga nke mitwari 5 n'urutaro konkati already yatungira million ya komuka yazombomuka then yatanga kutunga nabo umushara gwa bakaba batira mitwara 3 per training. My friend, that's money. So buri omunana arwana munonko rangu yagenda national team. That's what I'm saying. Okuba top scorer nchumuyamba munongo manaza national team. So at the moment he's having 9 goals. Let's pray for him. Now for team of KCC etunje chance ati yazo mu cyakabiri erinyuma Vipers abono bubiri bwongo cyumanyisangu ekikopo na Etel hari munonga nacyo ekiruhone basano kushitwara. Now ibintu ko byenze bite bukatane mbagarika muza na team ya police ru wakatano of course yatabire munka ebya Iran ninga nka America na Israel okwemba Rwanda because no maye bintu byense nyomba gambire nyegere byinyi mbagira ngo experience is the best teacher nyonka atakabicengaga konka omuntu akoma kubana hangara ntakoma kwa narabumbintu kandi yakutebeza kagambire ikintu kakimanya no habere na amanya munaza kuba ko rutaragati ya America na Iran bakwate airspace bagiteko ban no fly zone abana bembaza kuterekeyo babe stako muri Kampala no habe na kimana. So chora sometimes ya muntu yaje mu experience you can't predict, you know, sakura katudorebe are bright ureba aronko mushana arobo kimwe obo from nowhere enzura yagwa no skwana mana kati nkagwa nango it's so peaceful from nowhere agira kanta kabaho tutunge insecurity na abana bitu mbarebe abemizana ba basketball barstako muri Alexandria bariyo ko mu Egypt tubakabasa kugenda akotari nyunye kwikirizwa umwanya. So ejo bikwereka ngo ncho kwana nari ngambire kintu ngira ngo factors zaguma kukuzira tine kintu kiro omuzano nguza kuzana but never say it must happen. No, there's some cases
ezikuba zitakumanya is beyond human control ezirengera omuntu wabutosha mu controlling. Now so that's how it is. They're going to be playing on Friday akate turogura tambure oguno muzana gwo guru mu jubino nguri hagati ya timu ya Villa Ebeneta era timu ya Calvary kandi amarwa bene abasinga gore mwari 0. That was a good performance from Sports Club Villa. So nuko biri bityo, let's wait and see. Of course ubururu na noko remba singaje nibiza ko nebenda bita mujo mpurikize namakuru gayokwe no kunchereza nabo ngambire ngo twagenda timu ya police Arizona itasa timu ya Bull. Police naenda kuba nerwana kubasa kurango yatera timu ya Bull guno murundi kaya mutiro mugo kubanza ekiba kweta double in a season. Now Bull yo kandi nerwana kubasa kurango yatanka kusinga ebemaziro bwire buringwa munonga etakusinga. They have been doing draws okuchira bwingi draws munonga. So police atenegete no ntuenda kurango twatanka kusinga cyarenga. Why we not winning? Katwina bazani kantu bashashura kunje muno kandi police negete apana ninza kubatera umurundi ebiri umugoko banze kabatera goli 3 ariyemo. So hatu noreba ikine cyamana munonga mu pirogo ora nanda kutanka kurango yasinga aboko team ya Bull ya coach Alex Isabiriye egenzire mizane 3 etarona na win yone yene umumpaka zone. So anagira ati no numwe abanze bambinge numwe amaze mu mbinge konke kwa police neza kube nemisinga mu abazani muzani nka Bendia Ikamba naza kubatarmu are suspended by my red card yatungire bari kusinga timu ya Lugazi. So guna kubataro then Charles Bale mujo mpurikize Umar Kasumba amwana benazana abona umuteba kweta Lawrence Tezicha abona mujo mpurikize mbako baro kubasa kurango barondera timu ya polisi ekiba kweta obusinguzi polisi mujo mpurikize kakakora muko bateyazo umwanya gwa mukaga ubona 3-2 netago obusinguzi okubasa kurango yagumera hina na Bull eriyo umwanya gwayo nayo omugwa 8 aho 20 points. So tubakukirakirana munonga ombya data biyo mu research yanje inkozire omezane kwingana abernagumwe timu ya polisi kwata na timu ya Bull muri gwabye na timu ya Bull ne bakizoka cya akuba ahamezane jya abernagumwe Bull singire hemezane 10 wakireba bagitera hemezano mukaga ni 10 na mukaga kandi tugamba 21 matches kumanisa ngo uri asingire 5 yonka badrongire 5 polisi singire mukaga ogu yasinge 10 badronge mizane 5 twazombya records. So wareba Bull yahimbukira timu ya polisi don't be shocked because nchokwa nimbahereza data nimba analysis ya bukimo cyona. Remember yesterday okumba gambe timu ya Madrid neza kuruma ogwansi na higu neza kucwisa ebitamino okusinga omuzano gwekiro kandi ndidi no gusinga te gusingira bagitire gore marza bagetafe abwakin kugambira echo mbeni nkweza data wene bwine bintu bikwangiro mu byemizano ebintu mu science eriyo erengira apana just nekitebero nomo ababazana okura bar nomo you can analyze them. I told them one what in a clear bump hat no top scorer mu La Liga no mwana okira kwateba goals zamana munonga batako expecting a goals from nowhere. While in a Jude Bellingham is a killer especially in the dying minutes of most of the matches Zanz Hender no okira kwatera goals zo kusinga na wabera arwire tarmu wakireba chama vingombe anateka ngo bakureta nangwate ku ka speed no mine muka speed kachogo mwana konka yakano yatunga mu issues. Now kumbe ndeba Vinicius Junior Valverde ngo bakuronda goals na mango arikizo cyabana munonga ye defense nango na ene burabura ko Antonio Rudiger tari mu injuries these days David Alaba abazire mieze kwingana itana atari kuzana so already omukisenge cyonka nekizibu cyamana munonga so inamurwa bene babasingire. Now more searching kutungira Getafe abwakesingire Madrid Getafe na Madrid niko kuranka timu ito ati nkaba rwarire nyoni ngamba rwarire tindi stop ngamba rwarire rwarire. That's why I come from. I'm proud of that place. Ekankore ekindi indubusha hati nde kindi no muri ntakakira hinkwenda. Now tune rwarire wanu tune rwarire tu burukuzana umuzana rwitu kagutaho twatuguzana bazagumara refu bajyangwa atagumara mpaka batungira arasinge uyishwa ngoko natari bitara umwirima goma mwinji bagutera umwirima atakiga nko mutomwa ko atayirukanga umupira gubona ko so rwe tukumara tutyo twatakamaraga muzano no we ngo bamara ngo batera mu ngabacira gutera mukakwata mugaro ngo thanks so much ngo yerfe play mpaka umwirima baremeraho. So abuja mutwantumanyana rwarire wana rwarire tu amizina bagatahamwe rwarire wana rwarire tu barawo mu ruguturu kibire cyitu cye kibire cye icyo cyitu cye kibira
cha government forest mu kimanya so rwarire babinembaga nibamba gitambono baharo nko rufubona nibazika so no usanga bine common things ebikubagita munonga so utari umuntu okanga actually nyuko nkubantahire rwarire wana rwarire tu ibi bikubamba jangu pato nuguresa mana cerebro mbabitariyo mbamba kuranka nomo ordinary bakuranka ordinary because utahana butwa mbabita cyamane munonga so nakiko ko bwa celebrity mbabitaciro konkata narganka je no mbade bdo mutanyata ko zarwampara buri mwana anda kuswa serefina na kwatware simu yawe akutere akubuza tkonkadiwe amana ebyo mbabiribini now Getafe in just kilometers I think ikuminisha tuzonka kurga omuri Madrid ahe kubera konka bari mu cyanga cyumwe so aba bana ba Madrid mbamba bari aburizo bari mu Katari karwebuko na mu kizungu mbamba bari mu town bari aho nko mu clubs na training zo mwe abagitafi binana cyangwa yo kwiza bakareba no kureba so bari mu cyanga kimwe tweta dabe it's like a dabe match yona na Atletico Madrid wo kugireba so ogumuzana nguba gugumire ncyokura yokura te statistics zabo cyugumire Madrid yabatera veteranki birari yemwe ne veteranki shatu hari yemwe teka kurango yabatera goro nkitano n'ikirengera so that's what happened last night babatera 1-0 so njanga amarza nani kwa data nkeje buru yagire cyaje warang buru yatera police none byo twonka pato n'ugurese yakigambire ombi afayo ne kizamani police though at the moment police kane bakiza umutindo that's it ladies and gentlemen msakumuraka cyatwaza kumakace za kwizana audit n'umukima kuri njumunonga batayi banje bariyokwe ka audit karatu yambe kutugwe sente tukabasa kubingo bworo mu kayitu konkashwa ngurwo ngo turemezana cyo bita ba Fortbet Uganda tuna ba Guinness tuna ba DStv tuna Emmanuel plus Spain ba munotero umtwe kesije noza kuba kuri njumunonga ogira mani kaga pato no blesse unstoppable rwalire boy.